دنباش کو دروانه هجم به برنامه ایش و درمان ام به هورانه خلقا می دو دیانه و مدیرو که دا دست بکرو ام دخواستن بردوان بکن دیروکا چین وکی ما دیار کرو وک دیروکا هندی را یعنی پارالر به هورا دمشه آوانا دا تنه اورا ودا تبا اورا ودا دبی تبا دیگا ودا هزار جور جها کارانینه گلک دولمنده دستان امپراتوری وانا جهنم هیا بری زنین 2784 دا جیان کریه سه جور جها وکی تدابیان دای کارانین و تعریفی وانا چی برچته دیار کرنه کتاب تیخا هیا پنتن ساون و روزما ایروجی دستان او کتاب اکتبه زیادتر هم چین هم هندستان hani dojin ki hem tişt nav ziddiyande başı xrabi havra demeşe o laş bxaji roja iro usa almji doji laş da hem tişt gerke andaze be o habi minak eğer iltihabat laş da tenebise naberi nama çaru bistüse perskerek tune o laş demek ki baş xurta yani her naf şarki daya dama bistan derbaz bu alözjiyan dibi jeri çaranı disan alözjiye hani pöyüzdeki vaki şahsiyetime bakadaci meleme başı he meleme xarabji he o döce ki hem insananda vaki cihan yatıştaki he agır materyal agır metal av o döce bana hem o hani demek ki اندازه وانا دا برسکرک چه به نخاشی پشتی که به و پوسته که بوه هر ام گری که یعنی نابری درجه کتابه به منک آگریم گری که 36 درباز نکه 35 کمتر نبی کمتر بینا و جماعت پشتخنی زده بوینا و دوی که میشیم وک دونه هلاندن چه به جلد همراه چه به hani bu همو تشت دوجین اندازه بیگر که زده تر وانا بحثا ترچن زنجفیل گینگند بیواز سیر بحثا وانا دکن و چار بشان دا تداوی خواه پیش دخنن هربالیزم yani بگیها تداوی کرن egzersiz yani yoga hani o hem beden hem zihin bu havra bakan ki bebeyek spiritüel dojun avcı ruhaniyen tişteki vaki dua vaki tişti olsa desan akupunktur fizyoterapi masaj biriki bana tedavi meşandine o hinaci gelek gunca ve yani ba tedaviyana Mısır'da berizanine 1500 ona Ebers papyrus dojun yani nivisi ona hana orada 110 sayfa derbari cihanda peş xistine yani vakt tedaviyan nivis hana hafte basa hafte cihandikin و هیست چی رچته خواهنه وان رچتان انده اما تشتی حیوانی تشتی مینرال وانا جی کارانینه زیده تر وکی هندی با پیواز اردچ بان چیدم خردال زیتا هندی incir بوتافک دوه کتنه کشنیش pelin safra, tarçın, sabrazar, bahsa bana dikın. Am perzedeki karayne. Ahta ki vay ki am dojun hamu dibi ki cürbe cür am bu şaristaniyen dojun ama yeki ha 5 amtinin ser zaman şaristaniyedin daci aynı altıştana hatine karani.
دوشن که دما مصریان اختا که پیرامیده خواه چه دکرن سال بری زنین 1500 پاپیروسی ابرس دا بحثا تشکی اوساجی دکن دوشن که ناو işçi vana da dizanteri yani isale khuni او peşket o kola isyan kırın hemiyan karberda bu ki çıra harne vana da pivazu sir kembiye bu ve nahaşketine o nahaşi peştikebi o kazanç tıkın zaten o nu da ektikin nu da harne vana da cidden pivazu siran یکچی دستم بحثا ایک دکن اوجی گریدای مصریانه بحثا سیمیا دکن بررکا آوه گیهان مطاله که هی دخول پینن زیرا artık çıkasa yakanızdan Roma demaki Mısır zaftike wan zanistiyan hemiye ektike o ev kesana zaten dökürsün wan zanistiyan xara dibin wan kesana jî yekî bakarana dikin wana dökürsün Usa döşün ki hinki giha hana abi wana metalan dizvirinin. Mesela telfafun döşün milli botani. Yani ye giha ki bu gurçuk de karanin taybet bu kevre gurçuk bişke. Undkan xoji beceribine rastici telfafun yani fafun pakıştıka. Demek ki mexuq ceriban diye tu bixazi ki یک فراق گماری هی و پاکش بکیسه فراق وارا tertemiz dike. Diş ki usa hey zaten madde ki پاکش dike o kabirci dişkini. Bu ve xabat tedaviye gurçuk da am bu ve kartinin o ancam ki baş degirtin. Am hatin merhala İslamiyete tabi asıl vaki bavi tıbbi Lokman Hekim heye. Bahsa Lokman Hekim dikin dojin vaki qırın kışan qırne jiyan kiriye bilgi pir juda juda hana bu ema negot kışan qırne kar kiriye ama İslamiyet'te de doji ki qasi heft qırıkan jiyan kiriye. Yani pensi tuşe sav. Usadı bi ve dame wana gor qırıkan amr hesap karına. O disan گور کی دوجن مخو خاله کلی نکریه اما تشکی اوسجه دوجن قرآن ده سوره 31 آیت 12 da bahsa Lokman Hekim kiriye Hazreti Muhammed o çava hani hekimlik başı usa gor ve yani mitolojik tabi çıkas rastenizden hani hem Amerika bu ki hay nemriye peyda beke bu ekriye likolin kiriye o sadar baske doji dama çukurovay yani milli Hakkari wandarna zamane nevat fam dikir de hat ve milli fikir ya ki gul havdana da axfın o dojin ki am zansiye xabitin Lokman Hekim o jira dojin ki falan giha bu mirini başa o jira adres dedin o avde çemele Kafkasya orada nehra Asya Cebrail ra ruberu dimini. O tersi o dibazı aktaki kitap ki xahe hamu tişte xakariye nefis zanistiye xa doji ev Portugal ve aveda çu henki ayke ve dura hatın ditin henki netin ditin ama tişki usahabiye Lokman Hekim hamu tişte ki zaniye çiye kudare ve parvakriye hani usa dojin bu veji pişti ve Kitabul Hikmet Hikmetul Lokman ve kitabına sernave Lokman Hekim hat nivsandın roja iroji gelek zanisti heya demek ki vaki kaynak dedin xuya kirin dojin ki Lokman Hekim usa gota ve çıkas rasta çıkas ne rasta ne zanım ama gor ki müfikir yeme likoline ki dikim ser naveki Lokman Hekim ektikin rastici gelek zanisti devlementine yani hani dibi aydı ne bir ama zanisti devlemendin dikanım bayım boşum İslamiyet'te de yek şey Ebu Reyhan Biruni heye
piştî zayînê 1973 da jiyan kiriye 100 pirtûkê xwe hene û heta ki sala 1605 da jî hemû zanîngan da wekî pirtûka tibbî referans hatiye nîşandin yan zanîngehan de ve bo perwerdê hatiye karanîn kitap al Seydel Afî kitabek tibbî xwe heye bahsa wê orada bahsa heysit diroğê heywansal heywanî dike û dusûz jî bahsa yê cîhayî dike yani hezar dirok bahsa hezar dirogan dike û wek reçete dide xuya kirin û yê din jî İbn Sîna ye ew jî piştî zayînê 1908 1307 da jiyan dike gelek zanistiyê İbn Sîna zaten hemû cîhanê belav bûye hem hekîm e hem fîlozof e Buharî ji Buharî ye milê Îranê wê jî kitabek nivîsandiye Şîfa û yek jî Qanûnê fî tibbî du kitabê xwe hene wekî din jî 18 ekî xwe hene pirtûkê xwe hene wekî me got hem fîlozof e hem eke taybet ew her du kitabana ser giha û tedaviyan behs dike Qanûnul fî tibbî wê de 5 cüzün ewana cüza duyemîn de behsa 785 dirogan dike hani demek me wek dirok derbas kirse hûn bizanin ki hem gîhanî ne hem heywanî ne û hem jî wekî mineralin werifan bikin qirnê 12 da diqulpînin latînî û wek materyalê tibbî esasî her du kitaban digirin dest heta ki qirnê 17 jî hemû Ewropayê de ew kitabê tibbî bo zanîngehan serperwerde dîne Yunanistanê em werin wê hani mitolojiya wana jî gelek kevin e mitolojiya wana da du jî ki Kîron demba em bayîn qut bikin berşemeyê din de bigirin dest dema we her xweş û bextiyar bin seha xwe xwedî derbikevin û hemû jiyana we bi tenduristî bê em beşkî din de nû de hevdin bûnin. Silav û rêz.